Karbi Anglong along the Armu ka chejeng pen world population de Talandun. Upper Diopani adolong kahino along tong sikot pen check adolong kikim ponje aphan sai kedeng. MLA Development Fund pen Bornija Menteron arong pen langtu killing arong atowar sangti harlong kethong. Karbi prime time long pen liberta thanbang thare harmony be bertang ton pen arjik tha. Karbi Anglong along ta Armu ka chejeng pen world population de jakong ne phai create arni kata London aberta karne salong berta nangli. Karbi Anglong District Health Society pen suminda Armu arni mate world population de Talondun hemtun so kabuche aputhak rod aphan kapachini ji aphan pura Difu Civil Hospital pen Difu Post Office and Armu chejeng okpran mate medical IEM khonsing rong pipen kangpu pon Armu chejeng along Trinity NGO along klembang phubang phia tumta sayamu along chetongdun. Diopani MSC constituency angkang Upper Diopani adalong kahino adim along tongse kotpan kacheleng long ji aphan check adalong kikim kerang ponji aphan adim Diopani VDC chairman Sonjit Lekthepen Bipin Indowar BLCC a chairman lapen Ari Sanghotum kahomrida Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang lapen Diopani MSC Mukut Mohanta atum kaping khatpon ateng nonomat prapjin pen labangso adim along check adolong kikim kerang ponji aphan lampai kipipon ateng Diopani VDC chairman Sonjit Lekhthe chepari deng dunsi apor ateng pen kaping khat ponji aphan dolong kasela ponji asai deng pangcheng pondo labangso adolong kikim kerang kepatang ponji aphan hithi urui pen patang ponvek ji aphan ta roda tumpen chethan chingwai ponlong lo Diopani VDC chairman Sonjit Lekhthe kahumri dampen roda tum aning alam chepaklang dun renti anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang lapen MEC Mukut Mohanta atum aphan VDC chairman Sonjit Lekhthe athengno kachoro alamthe kapajir pon pado. Number 3 Chintong MSC constituency ke parlo Saboda Forest IB along. Welcome to West Karbi Anglong pu ketar atar pang thek jakong ne phai cap arni Meghalaya pen khasi atum hom cap bagdo motorcycle pen wangsi labangso atar pang thek kapan hok te kang pen puthot Saboda red nongtung Rikboy district Meghalaya pusi tart kang thula Lasila bangso puthak prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum Karbi lo charia song la pen Karbi Anglong along hampang song do anaphan labangso puthak prabjin pen ka chingwai chingsai padopon pen puthot hadake do chinthong hawar araphan monsa pen ki padolong che phansai deng porang ji usi chinthong youth development committee a hin pen kachuni report biota witun long सरखन बेया কৰা মানে আমি তিতিয়া 11:30 বাজে আমি ভাত পানী খাই আছিলো ভাত পানী খাই থকা অৱস্থাত এই ফৰেষ্ট গাৰ্ড জনে আমাক খবৰ দিলে যে এনেকুৱা কৰিছে তেতিয়া আমাৰ সন্তৰী আছে গাৰ্ড কমান্ডাৰ আছে গোটেই কেইজন আমি গলো সন্তৰী পোষ্টত থাকি কিনে বাকি বিলাকক আমি কেম্পৰ পৰা খবৰ দিলো কেম্পত সবে আৰ্মছ লৈ গুছি যাওয়াত তেতিয়া মই মাজত সোমাই তেখেতসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিলো বাধা দি থাকোতে কথোপকথন পাতি থাকোতে তেতিয়া তেখেতসকলে বেয়া আৱাজত তেখেতসকলৰ ভাষাত নানা ধৰণৰ কথা কৈছে তথাপিও মই কৈছো যে নাই এইবিলাক কৰিব নালাগে আপোনালোক মত কৰো ये अच्छा नहीं है तो इतना आदमी आया है तो हम लोग संभालने नहीं सकता है। तो मेरा भी एक तो बात है मेरा ही गार्ड था कल मैं इधर बैठा हुआ था तो 8-9 तो गाड़ी आया है आने के साथ साथ बोला है कि मेरा संतरी सबको मैं होशियार कर दिया कि कोई मेरा अपना वाला ऑफिसर आया है तो जाके उस संतरी पोस्ट या फर्स्ट में रुका हुआ है 8-9 गाड़ी तो गाड़ी रुआ है तो जमपुल क्या साइन बोर्ड लेके डायरेक्ट कर दिया है संतरी जा भी नहीं सका मैं अकेले उधर कैसे जाऊंगा फिर मेरे को इन्फॉर्म किया है सर को लेके मैं उधर गया सर समझाया बुझाया मैं भी साथ में गया करने के बाद वो लोग नहीं मना है क्या बोला है तुम लोग ऐसा तो सरकारी नियम में होना चाहिए तो उन्होंने बोला मेघालय हमारा मेघालय हम जो भी करेगा हम करेगा गुड अरे पुथौत नांग हिन पेन पिने कैसे तुम पेन पिने कने ये दुलांग मा abang solam pasak tumi ini tum patumi pen samai kaju lang lam selai lo patumi bayi kre siap por pen tumi mulas nai ber abang solam ni penangan Karbi Anglong ahi nasan bot kitar mate West Karbi Anglong pugito kayo Meghalaya district hin pen
lagan nili tumalong ri nili tumalong patu nang chit heaven labang so sanbot nang kang sek lapen aduk nang pakai com nili tum neng duk lo lapen labang so alang tum right nong tung Ribhoy district pastame lang tum nang tar dalo la sila bang so puthak nili tum neng duk ping ana nili tum la pulo te pinabnabdik nili tum ladak pinangan nili tum isi kecebohong kotor gitu duingi dukok di tahai la nili tum lam karjulong teng pen alang litum dak bodar long dukok mati gela long kang hong kok bitalen tum pen kedang lok ang tum PC stame lang li mumpen ning jilo alang litum sita ayat le ning jijon ta proyek sedar lo alang tum gene tum hawar ne tum dak me khlia pu pen alang litum han gari hum ko rapo mate hum ko bak na si jeng pen alang tum rat hor pak pen tum ladak khasya amunir tum wang pen ladak neng kahang pen ang tin tekloi pen labang so sanbut nang tar dera yok pini ani rason ini tum perang ke aphan stami lam thip pada nang kong non malam support pandina praman berta mo ton panik sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihna movie potat bertalo wangthelo MLA Development Fund pen 2017 lapen 2018 aninkan apartment kilometer isira achitim bornirja menteron arong atawar kokthom kache tok adimalong langtu killing arong kacheleng atawar sangti arong kethok kapangche labangso atawar kaselam ke patang ponji aphan tangka MLA Development Fund pen tangka seka lakhinira suri phokep panong piponlo rongni ada kacheleng atawar along sangti arlo ketok pangcheng ponlo non labangso towar keselam tanglote rongarat ajo phirlo apor kedam kebang ake joy dopo lapet hichi kolak kidun ahut inghan dong joplot po lo charli klimsomar atum ta inghan sak jokpo pusi rongarat atum aning cheparong lapen aning kang sam alang the birta nang pachini dun lason si MLA Dr. Numol Momin apan kurwangthu kipajir pon pato anparta MEC Mukut Mohanta lapen VDC Chairman Sonjit Lekte atuma phanta kachoro alamthe pajir ponthu NC Hills Autonomous Council kilik arni nangte bok bomsi pregjam arachari asong atum dimahaso kahumri dang panglum rentilo Haflong Cultural Institute Hall along jakong ni phai cap arni Assam Gana Parishad dimahaso aro atum pen patir pi ponse arni si aparman maike padopon aberta Haflong a pherang ki pen ka news along berta nangle
Labangso amailong AJP Ratcharia Songlong RD ke doa tumlake abarim Assam Chief Minister Prafulla Kumar Mahanta, AJP Central Committee President Atul Bora, Agriculture Lapen Town and Country Planning Minister Lapen AJP Working President Keshav Mahanta, Water Resource, Science and Technology Lapen AJP Parliamentary Chairman Pani Bhushan Lapen Pinaan ke thikedinga tum chitong dun. Haflong Cultural Institute along Kipadopon amayalong abarim NCHAC CEM Debojit Thausen abarim Rajya Sabha MP Prakanta Warisa MAC tum Laltal Sangha Mar Lal Joshua Baite Lapen Pinaan AJP ke thikedinga tum chitong dun. Mayalong Keshav Mahanta pen lam theki jaipon ke AJP ke Asam hawarang kang Ratchari asong las inglong hawar mate Dima Hasau along akinang sort katik thuramo sitame joy ke pen sai ke dengpon abar sahai hui klempon unchi lapen Dima Hasau along AJP asong kepang tang rak ajong kebang GNCHAC kilik along AJP asong tum ong dunga vote pen nang haiji lasi klembang kubang phetum to anta ning isivet pen klempon ang jipusi ke jaipon patu Abari Assam Chief Minister Prafulla Kumar Mahanta pen ke jaipon ke Assam along ruyalong inglong hawar aradapan kaching thur anathu anso se ki paprang dun thek jephan pumathasi sai kam thom kep anke AGP pen ke charia khutsi sai dengpon lopusi ningji mailong ongdung aradatum Dima Hasawang kang prajam hawar pen mailong kachitong dun thega jaw AGP Central Committee President Atul Bora pen ningkarong alam thik chipaklang মিটিঙৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এখন ওৱান ডে কনভেনশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ মিট ইয়াত দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে বক্তব্য ৰাখিছে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যোৱাকালি আহিছিলোঁ যোৱাকালি সহযোগিতা সঁহাৰি আমি যথেষ্ট লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশে আমাক অধিক যথেষ্ট আমাক উৎসাহিত কৰিছে কৰ্মীসকলো উৎসাহিত হৈছে মোৰ বিশ্বাস যে আহি থকা দিনবিলাকত অসম গণ পৰিষদ দল ডিমা হাছাওত শক্তিশালী হ'ব ডিমা হাছাওৰ ৰাইজে অসম গণ পৰিষদ দলক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি ল'ব হয় ষ্টেটত বিজেপি এজিপি এলায়েন্স আছে মানে কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনটোতো হোৱাৰ তাৰিখটো হৈছেই কিন্তু এতিয়া কেতিয়া হ'ব এতিয়াও নিশ্চয়তা হোৱা নাই গতিকে সন্মুখত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আছে আমিতো যিবিলাক লোকেল ইলেকশ্যন আমি আগতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে সেইবিলাক অকলে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বিধানসভা বা লোকসভাৰ কথাটো সুকীয়া Karbi Prime Time ang napansikang ton ponigno, dume thakme, kardon.